niho hantu hatuye abaturage bagize hafi kimwe cya gatandatu cy'abatuye isi. Ubushinwa ni nacyo gihugu cya mbere mu isi cyohereza ibicuruzwa byinshi mahanga kuruta ikindi gihugu icyo ari cyo cyose mu isi hose. Ubyumve neza ko hafi buri gihugu kigura ibikoresho bigiye bitandukanye muri iki gihugu, aho ijambo made in China urisanga kuri buri gikoresho cyose kigezweho, cyane cyane nk'ibiboneka mu mijyi ikomakomeye mu isi hose. Ubu ni ubucuruzi bwinjiriza Ubushinwa tiriyoni 3 na miliyari 380 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka, binyuze cyane cyane mu bikoresho by'ikoranabuhanga bagurisha mu bihugu by'amahanga nka za telefone na mudasobwa bigezweho, amateleviziyo, radari, amasaha n'ama IC integrated circuit. Ibi byonyine bibinjiriza miliyari 896 na miliyoni 420 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka umwe gusa. Hagakurikiraho ibikoresho bya gisirikare bikorerwa iwabo, hakavanwamo n'ibyoherezwa mu bisirikare by'ibihugu birenga 40 biri hirya no hino mu isi hose. Ibi ni ibyumvikanisha ubuhanga n'ubuhangange bw'igisirikare cy'Ubushinwa nk'igisirikare cy'igihugu gifite intwaro nziza z'urugamba zigezweho zo kurwana urugamba rw'uyu munsi, harimo nk'intwaro zo ku butaka ziganjemo ibifaru by'imitamenwa by'intambara, intwaro zigenzurirwa mu biganza nk'imbunda, bakagira indege zikanganye n'amamisiri ashwanyaguza burundu igipimo ku muvuduko urenze uhagije, bakagira ikirere kirinzwe cyane n'ikoranabuhanga ry'ubugenzuzi bwa satelite, bakagira amato y'ibikoko mu bijyanye n'imirwanire n'ibindi byinshi bituma Ubushinwa nabwo buza ku gasongero mu bihugu bikora intwaro nyinshi kandi zitinyitse kurenza izindi mu isi hose ku kigero nk'icy'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni imibare igaragaza ko ari nacyo gihugu cya gatatu gifite igisirikare kinini mu isi hose kandi gitinyitse, byagira mu gukora intwaro nyinshi bakisanga ku mwanya wa mbere. Ubyumve neza ko bafite ibisasu kirimbuzi birenga 350, kikaba igihugu cya gatatu mu kugira ibisasu nk'ibi byinshi nyuma y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakagira misile ballistic zigendera ku muvuduko w'ijwi, ndetse iyo tugeze muri izo misile ni ngombwa kumenya ko umwami wazo ari Ubushinwa. Ni nabo banafite indege z'intambara za gatatu zikoreshwa cyane mu isi hose zo mu bwoko bwa J-20 ziza nyuma ya F-22 Raptor na F-35 z'Abanyamerika. Abashinwa ni nabo banafite igisirikare kinini kirwanira mu mazi kuruta ibindi byose mu isi, kikaba igihugu cya kabiri gikora indege z'intambara zidasanzwe, zimwe zidasaba abapilote zizwi nka za drone, bakaza mu b'imbere mu kugira intwaro zikorera ku muvuduko urenze ukanganye, bakanagira n'ikoranabuhanga ry'umutekano rigezweho rizwi nka top tier power. Iki ni igihugu gihagarika imitima y'abatuye isi yose, cyane nk'iyo bavuze ko baramurika intwaro nshya kubera ubugome bakorana intwaro n'ibisasu byabo. Kumva ko Ubushinwa buragerageza intwaro nshya abari ku ruhande rutari urwabo imitima yabo ibiterera hagati y'amaguru. Ni igihugu gikunze kumvikana mu ihangana ry'ubucuruzi na politiki na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umunsi ku munsi ibintu bikomeza kuba bibi hagati y'ibi bihugu byombi, ku buryo buri wese mu isi abona ko akanya kariko kose byakozanyaho bikigaragura bikishakamo umugabo. Bikaba bimwe rero mu bituma inganda z'ibihugu byombi bihora bikora intwaro nshya ndetse binazigerageza. Nk'Ubushinwa buherutse kumurika intwaro nshya mu minsi yashize ikanga isi yose bitewe n'imikorere yayo. Ni indege itagira pilote ariko ikoze mu buryo budasanzwe ku buryo kuyihagarika cyangwa kuyitambika bidashoboka. Kandi Abashinwa kugaragaza intwaro nk'iyi ngiyi bayigaragaje nk'intwaro idakwiye gushyirwa mu bubiko, ahubwo igomba gutangira kurwana ku mirongo y'imbere ku rugamba vuba cyane mu ntambara y'Ubuhinde na Pakistan, kuko n'ubundi Ubushinwa bwamaze kugaragaza yuko bwakifatiyemo aho buri kurwana ku ruhande rwa Pakistan. None iyi ntwaro nshya bakoze ihambaye bingana gute? Ni gute Ubushinwa bufatanya na Pakistan mu guhondagura Ubuhinde? Mwahaye ikaze mu kiganiro cya none. Niba ari ubwa mbere ugeze rero kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Wari uzi ko indwara ikuzahaza umunsi ku munsi ikaguhangayikisha ishobora guhinduka umugani burundu mu buzima bwawe? Nibyo, ibi byose birashoboka mu kigo KUNDUBUZIMA Health, ahatangirwa serivisi z'iyunganiramirire zikomoka ku bimera zirinda zikanavura indwara zitandukanye, harimo nka diabete, umuvuduko ukabije w'amaraso, umwijima, hepatite B na C,
prostate, umugongo, ikibazo cyo kurangiza vuba mu gihe cyo gutera akabariro ku bagabo, imitsi, constipation, impyiko, rubagimpande, umutwe w'uruhande rumwe ikizwi nka migraine, indwara z'amenyo, iz'umutima, iz'uruhu ndetse n'iz'ubuhumekero zose zigakira mu kanya gato gashoboka. Mutugane aho dukorera tubafashe. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etaje ya mbere mu muryango nimero E050. Ukaba uzarangwa n'ibyapa byacu byiganjemo ibara ry'icyatsi, ndetse ku bindi bisobanuro ushobora kuba duhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri nimero yacu ariyo 07 85 68 66 82. Mu kigo KUNDUBUZIMA Health, kubungabunga amagara yawe ni inshingano zacu. Iri ni ikoranabuhanga rishya ry'igisirikare rizwi nka GU-10 UAV. Ni intwaro nshya yakozwe n'Abashinwa, ikorera mu kirere kandi ikagenzurirwa kuri za telecommande cyangwa imashini. Ni drone, ariko kwita drone ntibihagije kuko irenze kuba ari drone, ahubwo ni drone igendamo izindi drone nto mu gihe hari aho zigiye kugaba igitero kiremereye cyane. Birumvikana rero si drone nto nk'uko izindi ziba zimeze, ahubwo yo ni nini bihagije. Abashinwa bayikoze bayise drone mothership. Bwa mbere ishyirwa ku mugaragaro hari mu kwezi kwa 11 mu 2024 mu myereko yo mu kirere yabereye ahitwa Zhuhai ni mu Bushinwa. Bikaba biteganyijwe yuko izatangira gukoreshwa mu kwezi kwa 9 uyu mwaka, ndetse ni nabwo izashyirwa ku isoko ikagurishwa ku bihugu by'amahanga maze zigatangira gukoreshwa hirya no hino mu isi hose. Ni drone ifite umubyimba n'amababa byose hamwe bifite uburebure bwa metero 25. Ubyumve neza ko ari nini hafi inshuro 3 zose ugereranyije n'ubunini bw'indege z'intambara zirwana ku rugamba, fighter jet. Ni drone ifite ubushobozi bwo kwikorera drone ndetse n'ibindi bisasu bifite tone 6. Bigira rero imwe mu ndege za mbere zikoreye ibintu biremereye cyane gusombya izindi zose bikora bimwe. Iyo bigeze ku muvuduko ho, iyi drone yisanga ku gasongero k'izindi zose kuko iguruka kilometero 900 ikoresheje iminota 30 gusa, ikagendera ku butumburuke busatira metero 15,000 turutse ku butaka, kandi ikagenda intera ya kilometero 7,000 itarahagarara ku butaka ngo yongerwemo battery ifite umuriro uhagije. Ubyumve neza ko iyi drone ibasha kuba yaguruka mu kirere kure cyane ku buryo intwaro nyinshi z'ubwirinzi zitabasha kuyibona mu gihe iri kuguruka mu kirere, ndetse no kuyirasa bivuze ko bitakunda. Ibivuze ko nanone ku bakoresha drone bakinjira mu kirere cy'umwanzi nibo bashe kuba bagaragara kuri za radar cyangwa intwaro zimwe zihanura indege. Ni drone ifite umwanya ufunguka mu mbavu zayo, maze hakavamo utudrone duto twinshi cyane dusaga 100 tw'ubwiyahuzi, maze tukuzura ikirere tukagwa nk'imvura aho twoherejwe, buri kamwe aho kisekuye kakahaturitsa bikomeye cyane. Ibi binacanganyikisha uwo twoherejweho kuko tumanuka ari twinshi, twihuta kandi tukaguruka ku mpande zombi, ukumva iturika nyine riturutse mu merekezo yose. Tuba ari twinshi ku buryo niyo waturasa utatumara, byanga bikunda. Nubwo ari duto cyane dutera iturika rihambaye cyane. Dusohoka muri drone nini dusaga 100, aho buri kamwe kaba gafite ubushobozi bwo kwituritsa kagashwanyaguza burundu imodoka, igifaru, icyumba cy'inyubako, system ya radar cyangwa installation runaka. Kandi kuri two ikintu bita guhusha ntikibaho kuko dukoranye ubwenge bw'ikoranabuhanga buzwi nk'ubukorano AI, Artificial Intelligence, bugenzura neza igipimo giherereye n'inzira yoroshye cyashwanyaguzwamo. Muri two haba harimo n'utwoherezwa guhagarika itumanaho ahantu runaka, ndetse n'udukurikirana igipimo tugatanga amakuru arimo amashusho ku birindiro bikuru by'ingabo aho tuba turi kugenzurirwa, kandi byose bikaba mu kanya gato cyane. Tuyigereranyije na za drone z'igisirikare cy'Abanyamerika nk'igihugu bisa nkaho bahanganye zo mu bwoko bwa RQ-4 Global Hawk n'izitwa MQ-9 Reaper, nabwo usanga drone y'Abashinwa ikanganye kuzirenza kuko isibye ko zigendera ku butumburuke bwa metero 18 zikagenda intera ya kilometero 22 zitaragaruka ku butaka, kuko zo zinamara amasaha 30 mu kirere zitarongera gusubira ku butaka ngo ziparike mu gihe zahagurutse zifite umuriro wuzuye. Ariko zo zirasa ku muvuduko muto cyane ugereranyije n'imikorere ya drone mothership y'Abashinwa. Ikindi kandi drone y'Abanyamerika igurukira ku muvuduko muto cyane kuko igenda kilometero 575 mu isaha imwe gusa, hafi 1/2 cy'umuvuduko ukoreshwa na drone mothership y'Abashinwa. Gusa ariko izi zose zihurira ku kuba zifite ubushobozi bwo gutata, guhiga no gukurikirana igipimo zikabasha kuba zanagishwanyaguza burundu.
ariko kugeza ubu iz'Abanyamerika zo zatangiye gukoreshwa hirya no hino mu isi hose, aho zinifashishwa cyane mu ntambara zibera mu burengerazuba bwo hagati mu bihugu bisanzwe biba mu muryango wa OTAN nka Israel, Korea y'Epfo n'ahandi. Drone y'Abashinwa, drone mothership, isibye kwikorera utudrone duto twinshi cyane tw'ubwiyahuzi, ibikoranye n'intwaro zirasa misile, zimwe zihuta cyane ziraswa mu kirere zigashwanyaguza indege, iziraswa ku butaka n'iziraswa ku mato mu nyanja rwagati akagurumana. Wakwibaza utese intwaro nk'iyi yakozwe hagamijwe iki mu by'ukuri? Hari abasesenguzi b'intambara bavuga ko Ubushinwa gukora intwaro nk'iyi ngiyi ifite ubushobozi nk'ubu yakozwe hagamijwe guturitsa no gusenya burundu za ntwaro z'ubwirinzi ubusanzwe zihanura indege n'ibisasu mu kirere zikabizimya, maze ibyo bikangiza misiyo. Iyi drone rero izajya ibanza gusura aho Abashinwa bitegura kugaba igitero cyabo, ibanza isukura inzira yangiza intwaro z'ubwirinzi, maze rero babone kuba bakohereza indege n'ibisasu byabo. Dore uko bizajya bigenda. Iyi drone yegera ikirere cy'umwanzi, maze mu gihe itaragaragara kuri radari igahita irekura utudrone duto twinshi cyane tw'ubwiyahuzi, twose tukamanuka twerekeza ku ntwaro y'ubwirinzi ari twinshi, ku buryo dukoresha igihe gito cyane. Niba ari n'uturaswa, hagira uturokoka tuza guturikira kuri ya ntwaro igashwanyaguzwa burundu. Misiyo ya drone mothership ikaba irasoje. Uku niko Abashinwa bakeka ko bizajya bigenda, ariko hari abasesenguzi b'Abanyamerika mu bijyanye n'intambara babiha amahirwe make yuko bizajya bikunda binyuze muri ubu buryo. Ngo ibi ni ibitekerezo biri mu mitwe y'Abashinwa. Bo bavuga ko iyi drone nta kivuze imbere y'intwaro zigezweho z'ubwirinzi, kuko ziba zanabasha kurasa ku ntera no uturutse ku butaka. Bivuga ko rero yo gushwanyaguza iyi drone ahubwo byayorohera cyane bitewe n'ingano n'uburemere bw'iyi drone, kubera ko yo ahanini yakorewe gutwara utudrone, birumvikana ni nini cyane birenze ibihagije. Ibi rero bikaba byakorohereza intwaro z'ubwirinzi ndetse n'amaradari kuba bayibona, maze indege igaturikirizwa mu kirere itararekura utu tudrone duto duto. Ngo kereka byibura yiza kuba ifite ubunini nk'ubw'indege z'indwanyi zirwana ku rugamba zizwi nka fighter jet. Hari n'abasirikare b'Abanyamerika batera urwenya, maze iyi drone bakayita missile magnet. Mu magambo make, misile yayiraswa ntiyahushwa kubera ubunini bwayo. Ariko abavuga ibi ahanini baba bagendeye ku byo babonesheje amaso yabo, kubasha ndetse n'ubuhangange bw'intwaro z'Abashinwa mu ntambara aho ziherutse gukoreshwa mu gihe gishize mu ntambara y'Ubuhinde na Pakistan. Ubundi Ubushinwa bugurisha intwaro ku bihugu birenga 40 hirya no hino mu isi hose, ariko igitangaje ni uko ibihugu 10 bya mbere bagurisha izi ntwaro, ibihugu byose byibikaho 50% ku intwaro zose zikorwa n'inganda z'Abashinwa zikoherezwa imahanga. Kimwe muri ibyo bihugu rero byabaye abakiriya bakomeye cyane ku Bushinwa harimo na Pakistan, igihugu nacyo kitoroshye na gato mu bijyanye n'igisirikare, kuko kinaza mu bihugu 10 bya mbere bifite igisirikare gikomeye mu isi hose. Rero 80% kw'intwaro zose za Pakistan ni izakuye mu Bushinwa, ndetse nyinshi muri zo baherutse kuzinjiza ku rugamba zirarwana bahanganye n'Ubuhinde. Zimwe mu ntwaro barwanishije bakuye mu Bushinwa ni nk'indege y'indwanyi karabutaka ya J-10 n'iyitwa JF-17, intwaro y'ubwirinzi bw'ikirere ya HQ-9 ikorwa n'Abashinwa, ndetse n'intwaro zizwi nka PR-15 missile, ibifaru birasa misile mu kirere z'ibikoko zigenda ku muvuduko wenda kurutubaho, zikanagira ubukana buhambaye cyane, ndetse na zimwe muri za kajugujugu z'urugamba n'amadrone. Izi zose zashyizwe imbere mu ntambara y'Ubuhinde na Pakistan, ariko nizigeze zigaragaza ubushobozi zagakwiye kuba zifite mu by'ukuri zagaragaje mu gihe zarimo zishyirwa ku mugaragaro. Ibyo babonye nabo ubwabo byarabatunguye. Ibaze ko Ubuhinde burasa bwa mbere misile muri Pakistan yahise ishwanyaguza intwaro y'ubwirinzi bw'ikirere ya Pakistan bakuye mu Bushinwa, ituritswa nta gikorwa na kimwe irakora cyo kwirwanaho. Misile z'Abahinde zaturikije ahantu harenga 10 mu birindiro by'ingabo za Pakistan. Barashe radari yabo, baturitse imihanda indege zihagurukiramo ndetse zikanaparikamo izwi nka runway, ndetse banangiza ahatangirwa amabwiriza y'urugamba muri Pakistan. Iba Abahinde baranabyigambye kuri internet bavuga ko Pakistan bayihamije, kuko ngo bari banabanje kwinjira systeme y'ikoranabuhanga ikoreshwa n'intwaro y'ubwirinzi y'Abanyapakistan, maze barayangiza bakoresheje imashini zabo bibereye mu Buhinde. Ndetse indege n'amamisile Pakistan yakoresheje wabonaga rwose nta bukana zifite. Nk'urugero, hari misile yo mu bwoko bwa PR-15 Pakistan yarashe ahitwa Punjab ni mu Buhinde, ariko bwahise kuraga yidumbuye hasi nk'umutumba niyaturika nk'uko bigenda ku zindi misile. Bigaragara ko rero iyi misile yananiwe kuba yaba active,
cyangwa se detonated nyuma yo kuraswa, cyangwa se abahinde bakaba barayinjiriye maze bakayizimiriza mu kirere. Gusa icyo ari cyo cyose cyabaye ni igisebo kinini cyane ku nganda z'Abashinwa nk'igihugu cy'igihangange ko ibikoresho byabo byazimirizwa mu kirere cyangwa se bigashwanyaguzwa uko byiboneye n'abanzi. Ibi ni isura mbi cyane rwose ku Bushinwa kuko ibi byanatera abakiriya babo kuba babatera umugongo. Mu kugerageza guhishira iki kibazo, Ubushinwa bwahaye Pakistan satellite nziza igezweho yo kugenzura ikirere cyabo. Ubuhinde bwo bunaherutse kugaragaza ko ubu rwose ngo Ubushinwa bwamaze kwinjira byeruye mu ntambara Buhinde na Pakistan. Hari n'amakuru avuga ko ubu Abashinwa ari nabo bari kugenzura byuzuye radari n'ubwirinzi bw'ikirere bya Pakistan mu guhangana n'ibitero biremereye by'Abahinde muri iki gihugu, ndetse no guhiga abasirikare b'Abahinde aho bakwinjirira hose ku mupaka wa Pakistan. Ubyumve neza ko ubu mu kirere cya Pakistan harimo satellite 5 zose zazamuwe n'Abashinwa hagamijwe kugenzura intambwe ku yindi y'Abahinde. Mu buryo bwuzuye Ubushinwa buri gufasha byuzuye igisirikare cya Pakistan, ariko hari abasesenguzi bari kugaragaza ko akari agakino k'Ubushinwa ngo bari gukoresha Pakistan nk'uburyo bwiza bwo kugerageza intwaro zabo binyuze muri Pakistan mu mirwano irimo n'Ubuhinde. Ibi noneho bikaba byanatuma Ubuhinde busa nk'ubuhuze ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahugiye muri iyi ntambara nyine. Ahubwo ikibazo, Ubuhinde bwakira gute kubona igihugu nk'Ubushinwa kiri gufasha abo bita ibyihebe byo muri Pakistan? Mudusangiza ibitekerezo byanyu n'uburyo mwakiriye kino kiganiro mubinyujije muri comment. Niba ukunze ibyo nkora, nkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok ni Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.